Bilon le kana. Magi nganyas. Beri wi. Ngala nuneng suruan. Ngala berapa bek? Ngala sanga lema. Lengkap berdemak embun re. Wah bode dia yang macam bek. Nda sanga. Persis wiri ya. Kayak ngulusan ria. Mata kalah wi. Nyaman je lah wi. Tadi betul kau wi. Betul nero kebutuhan. Naik pan lu dia punya. Encan pantun ruah. Ngake mandi ya. Pelo kesap. Ngake sogi ya. Orang parlo asap sep-sap. Jamang kan ada yang parlo ngelak nyaman. Pas karo bente motor jemo. Iyo wi, pas are jengken lema. Menisaben kapi kento 100. Tak lele 500. Iya pik. Oh lang maris dari. Kaki jar. Iya. Kemam bin saya jual. Hari ya. Lu keluar bayar apa, Bo? Abang saya keluar. Tengok dia bayi lah. Minta berapa kakek, Bo? Kalah telur setengah jar. Aku jual ke Arab Saudi mun seberi, Bo. Berapa kelar kaki jar? 2.000 lah, Bo. Kayak bagi mon 2.000. Mau nih bagi 2.000. Kira-kira kontrak ke pasar mari. Seporen nih jar. Kayak bagi mon 2.000. Apa serela? Jaga kaki, Bo. Ma pasti seken. Ya lu. Orang deki dari pasar ya, dia datang ke kau ya. Dia korja lagi beri ya. Mau kita kena besen lah. Jaga kepo, mak pasti perjanji ke angko. Cek guru pesening stein pere ya. Oh iya, mon sampai teku tongan lah, mon orang teku bandan lah. Kau deki ongku ya besen lah. Iya bo, petenang kage. Arya Tanjar, beni tekeng anyaran. Arya tekeng Jakartaan. Mon ngerem kendu gandeng. Iya kade ya, kok kinder ke pasar. Deki dari pasar, bingkok langsung ngegebe. Kok ngonin motor sambil ya? Iyalah. Halo Wi, beli sepeda ada mode. Nyari sepeda apa Gewal? Sepeda apa beli lah? Sepenting mesin nyaman. Berarti ya tentang bareng sekopi. Minta 11,5. Mesinnya ada remet. Florian gapi, mulus, tak ada lecet sekali. Oh, oke lah. Mari pantau bingkol ya. Oh, iyalah. Halo Bik, sepeda aja kemarin bener yang nyongok ah. Bingko pasang 11,5. Oh iya Wi. Kau berapa kakek yang nawarin? Ya paling sore deki. Kau yang kinder kubu sekejap. Oh, iyalah. Ada sepeda nah? Melihat sepeda tersebut lalu berkisahkan Minta berapa pagi Bik? 11,5 kok. Mode lah. Kakinya rek lain tak kira nemu. Tole kau orang Bik. Sukuni Bik. Iya Bik. Kau orang ngira sukuni. Ada kita andretan. Tak bisa wi. Ada yang kau ngalan 11,300. 700 jitang beda lah. Ket Bik tole orang sekali. Mata lah ngalai dealer. Tina deh lah. Bingkore orang na 100. Derema. Iya Wi.
Makar apa kejar? Boh, mak kakek boh. Iya dia nak tujuh gitu. Dia makar apa kejar? Mak keropok semaja. Mun tadi besen nah. Sepeda tu sambil keberjaminan. Berarti na boh. Cek nggak bersepeda boh. Apa kau encak noreng boh? Mun tahu duh nyerah jar. Ya oleh 3 bulan. Keropok sama jetok. Mun setia tak ada boh. Tina lah. Bingko ki nyari lagi nah. Laku malam lah. Ya mun tak ada. Ya terpaksa. Sepeda ni sambil. Lah boh mun sepeda cek giba boh. Angkok pas apa saya ketompa. Tina lah. Laku malam. Mun kok lopot pole. Kebe tak apa-apa je tang sepedanya. Oh iya. Tak ku omong kaki ya. Aku pas de emak aber ya. Oh, iya. Kakek jar. Iya, Bek. Kok beda parlon gak, Bek? Perlu apa kakek jar? Ano, Bek. Engkau nginjem besen ah. Aduh, dak reme ya jar. Berdiri kan pesen kegengan. Enja tak abit, Bek. Laku lek serat na, Bek. Keng bolan pese kok beda orang, Bek. Perlu berapa kakek jar? Sekone, Bek. 3 juta berin lah. Kor laku yang ku ya. Bulan pesen kegengan. Iya lah, Bek. Dan ya. Iya lah. Tanjar dia makar apa Iwal? Kita nyerah kayak kita. Anjak Iwal. Engkau mau tak laten. Konco narik ro mere. Allah po. Dogi berapa kali kayak. Salah saya tadi ke yokom. Tahu mas kok lawal. Ini bersabar lo po. Tetap nyamanan kakek di tempat tanjar. Baik kelas. Jar, ambu jar. Kaki ke arah beda remajar. Ya lebih sebulan nak sama jetok kaki ya. Mun pacen tade, pas omong apa kakek Bek? Engkau mun beda tak gres tak nyerah. Kakir tak kini teku omong ah. Iya mun sape, teku tongera. Mun noreng, kan teku colokan. Apa? Kakek pas dia makar, Bek. Mak pas mau keluar arek. Saya punya benta, marah pas nyerah. Oh, mun ndak iya. Dine kok nyerap pedengan bae kok. Duh, mimpi apa guruan? Mimpi coba.
kok mimpi tak nyaman, Wi. Mimpi apa, Bik? Mimpi acara Bi Tanjar. Peren seru. Kita beri itu Tanjar, Bik. Enjak, Wi. Engkau pas keton orang sendiri ya. Nyerah utang tak kelar. Mulai sepeda kelar. Pas gue story. Alhamdulillah akhirnya bisa keturutan kok. Utang tak nyerah, agak ya agak piaki. Mata todoh kan kok. Taur lah, Wi. Mungkin nginjem mengi merengi. Giliran taki pramangkara. Orang sendi PC pas saya kelero. Iya, pajan kapra lebih. Masih ketemon pas belaut. Pas tak tahu siapa omong ngemun orang setia dia. Enjan kata-kata ruwawi. Gaya elit, bayar utang, sulit. Wah,